Oh, kinigtot ko rin yung music. Winusak din nakigtot. Sika siguro. Ito tumutawag kanya kadamdaman na po after our program. Idol, pabati man family Ramil. Gab, sa Caloocan, ang adanan Isabela, si tatay ko na si Andring Ramil, at yung anak ko na si Arlene Armendez. Mahal na mahal ka ni mama, kuna na Fredeline Ramil, pati pala yung mga kapatid niya, sila Manuel Ramil, Roel Ramil, Perlita Dupale, at yung mga pamangkin from Fredeline Ramil, now in Saudi Arabia. PM na. Kaya alak matapot ito yung kundaway tapno ibalikas met. Iti panagyaman once again, iti family ni Ma'am Trotition iti Hong Kong ta Mongkok Hong Kong. Nandanin na po matong padatay project tayo courtesy of yours truly, of course, together with the 4-decade duo nga mangisagot mo at katagiti kakadwa tayo nga persons with disabilities. Nandanin na po malpas detay buklen mi nga project. Nandanin min ipatungpal ko na kumaso. Talaga mat nga oray no kas kasunod ti biag, oray no awad di makwarkwarta basta ada lang di maipadawat tayo mat basit kada kiti kakapsat tayo nga persons with disabilities dati project me together with kapsat nga Ellen DJ Ramon Isabela so ti presidente padandanin nga may patungpal anapay di bagang balong pakibati na nanay te si Hiron ken Auntie Ardenia Pascual ken ni tweet ko una na Tinele Meriano sikat baknang ko thanks a lot kapsat Roger kata tapi may isa tatay nga request balong atay naglemes ti arag kunadan sa dayjay won sa okay kuna ni Jonel Salvador pagrit nakman mabalin kuna na won mabalin iti rescue Ramon Isabela sino ni Jonel Salvador wow JM Kabsat pakablaman dagita pamilyag dita Nueva Vizcaya family Kiban ti Dupax del Norte amin nga family Kiban agyaman Kabsat from Oscar Kiban. Well, okay nga ro dati nag-request iti naglemes iti arag dati apo para keng kakan kadagiti aminan nga mangayat dito nga sonata. Naulpi adawin ti simbang bay kanya sikatay nagaw na nganya dayu dito'y den na nabayag apanawen nga nagiptura dalinduken saan sinagaba bayag ka awan patagday ito'y biyag binubuskot oras sa naglemes iti ara marbareng kunag asikatay malipatag ngem no naglabesen sikamanentay awagan nakasangbyag ko tinted mo akalat amat tagustuan payen nga uray no pagkatayan pinanunod ti imbubus ko nga ayat nilaksid nagdita puso yung tanem nag-akas nilipat
day tuibiyang binubos ko't oras sa naglandas iti araw barbareng kunag asikatay malipatag ngeno naglabese sika manentay awaga nakasang biyag kutinten mo akalat amat tagustuan payen nga uray no pakatayan di mo pinanunot ti imbubus ko nga aya nilaksid nagdita puso intanan nag-akas nilipat di mo pinanunot ti imbubus ko nga ayat nilaksid nagdita puso intanem nag-akas nilipat. Okay, kadagiti well-wishers apo ti balasan ko. Thank you very much. Kaslaki ni kabagi sa Mary Jendi Guzman. Talaga ba't nga makipag-rik na isuna. Anya daitan nga mga doon. Just love. Kung naalaki ano, pagipadawat kita supay. Ayan, nga roda. Agsubsubli, dagiti pagayam yo. You're still with your Manong Jun Serial together with John Mark Pastor. Tila nga po 97.7 Sweet Radio. Nagsam 8. Ayan, kat dito na po ti mawadi nga sunata me. Thank you very much, Ma'am Glenda. Apo iti, anayos, isuna iti, candidate number 4 for Binibining Pilipinas 1962. Apa yung daan sa unay dayjay. Una yan. Anyway, iso apo ti mangimat-matun kada kami dito tata istasyon. Thank you very much. Kada bisita tayo ito tang aldaw.